byanditse nta hantu na hamwe handitswe ko hari uduce tugiye kurekura ariko twebwe uko twabivuze hano nidusabwa na ziriya nzego zishinzwe kubahiriza guhagarika imirwano ceasefire kubahiriza bakaba bavuga ati mwe musubire inyuma kilometero runaka twebwe kubera inyungu z'amahoro igihugu cyacu gishobora kubikora nk'ubu batubwiye hariya ko dushobora gusubira inyuma ibirometero 5 nari tugasubira ibirometero 5 duturutse aho turi kurwanira kuri front line itari munsi y'ibirometero 300 uvuye hano. Ubwo muzajya musubira inyuma kugira ngo byumvikane neza na leta abo muhanganye nabo ari uko basubira inyuma. None aho ngo hasigaye ko ari mu gice cy'amakongomani asigara hagenzurwa nande? Hari ingabo zizaza gucunga ceasefire, gucunga uko guhagarika imirwano. Hari ingabo zirimo na MONUSCO ariko n'ingabo ziturutse mu karere ziko ngubu yaba East African Community yaba SADC zose ziyemeje gufasha abakongomani kugarura amahoro n'umutekano wabo. Murakoze cyane. Bivuze ko Kongo nidasubira inyuma namwe mutazasubira inyuma. Ntabwo tuzasubira inyuma. Ubu ngubu turi abantu babiri baganira kandi banganye urumva icyo batazakora ntacyo tuzakora. Ubu twavuze kugira ngo dusubire Doha ku nshuro ya 6 bazabanze barekure imfungwa zacu zirenga 700 ziri mu maprizo y'i Kinshasa atandukanye. Dr. Buhari icyizere mukurikije ibiganiro aho bigeze? Hari icyizere inzwe ntabwo twakuyungaho ahubwo turavuga ko muri ariya masezerano tugiye biriya biganiro tugiye kujyamo biziga ku bibazo nyamuzi bihora bitera amahoro make n'umutekano muke muri kano karere k'igihugu cyacu mu burasirazuba bw'igihugu cyacu. Tugiye kujyayo rero muri Doha ya 6 muzi neza ko tumaze kujyayo inshuro 5 inshuro ya 6 tuzajyayo ariko tuzajyayo hari bimaze gukorwa kubyumvikanyeho muri aya masezerano fatizo. Twebwe icyo dushingiyeho cyane ubu ngubu ni irekurwa ry'imfungwa zacu abantu bacu bagiye baturagura hanga mu miji yose, mujyi wa Goma, mujyi wa Bukavu, mu misozi za Minembwe, za Rucuruza hehe bagatoragura abantu bakajya kubafungira urubozo muri Kinshasa bagapfira mu magereza y'i Kinshasa. Ubu ngubu abo tubara ubu ngubu barenga 700 bariyo dufite liste yabo twatanze amazina yabo. Abo bantu bagomba kurekurwa mbere yuko dusubirayo muri Doha ya 6. Urakoze cyane nyakubahwa muvugizi Oscar. Mu by'ukuri tubwire twagiye tubona cyangwa twumva amakuru atandukanye ndetse n'uyu ejo nibwo twabonye minisitiri w'intebe wungirije ndetse akaba minisitiri w'umutekano witwa Shabani kuri ngira ngo ni Jeune Afrique yaje kuvuga ati nta sinyi zabaho AFC M23 batarava Goma na Bukavu. N'abantu batari bari muri conference ariko bakabumva ikinyarwanda. Niki cyavugiwe muri conference room hariya kugira ngo n'abandi bumve ikinyarwanda babyumve neza? Bo icyavuzwe nuko ari amasezerano fatizo ategura ibiganiro birambye yarimo ingingo 7. Ingingo ya mbere yari yavuga ku bintu urusange. Twavuga ko twese abakongomani twiyemeje kugarura amahoro, kuzajya dukemura ibibazo binyuze mu biganiro. Nta bintu byo gukomeza kurwana dukoresha intwaro. Icya kabiri twavuze ko tugiye guhagarika imirwano ceasefire kandi ikaba iya burundu. Ndetse havuga ko ubu ngubu buri ruhande ruzasubira inyuma ibirometero 5 kugira ngo haboneke ibirometero 10 bizajyamo ingabo ziturutse hanze zirimo na MONUSCO ariko n'izindi ngabo zitabogamye zize zitujye hagati kugira ngo imirwano ihagarare burundu. Ubundi turavuga tuti ingingo ya 3 ni bya bindi twavuzeho ubushize hano, ingamba zo kugarura icyizere hagati y'impande zombi ziganira. Muzi ko akenshi leta ya Kongo yazanaga urujijo ikavuga ko bo bafitanye ikibazo n'igihugu gituranye cy'u Rwanda.
mbese iyo ntambara bayirwanye cyane bavuga ko batarwana n'abandi bakongomani ko ahubwo barwana n'igihugu cy'amahanga. Ibyo bintu rero byarasobanutse. Ubu ngubu muri Doha bavuze neza ko abarwana bombi, abantu bahanganye barwana ku rugamba ari abakongomani, ingabo za Kongo za FARDC n'abazifasha byahuriro byabo na Alliance Fleuve Congo M23 nibo bantu barwana. Icyo cyarakemutse. Hanyuma ko utubwiye ko bizabasaba gusubira inyuma ho ibirometero 5 ku mpande zombi, byaba ari byo Kinshasa yitiranya no kuba iyo ivuga ko mugomba kuzava mu bice iri murimo ngo ikoherezayo ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'igisirikare cyabo? Oya, barabeshya ibyo bintu nta na hamwe byanditse. Amasezerano ni ingingo 7, ubwo naringeze ku ngingo ya 3. Ikindi cyari kuvuga kugarura ubusugire bwa leta. Kugarura ubusugire bwa leta ni ukuvuga ngo iki? Ibyo bintu hari ibibazo byinshi muri Kongo. Hari uduce twinshi twigaruriwe n'abantu b'inyeshyamba abitwa ba Mombondo bari hari hafi ya Kinshasa, muri province ya Mai-Ndombe. Hari abakodeko bigaruriye muri turi hariya ahantu leta itagera. Urumva naho twebwe kuvuga ahangaha twagaruye amahoro, tugarura n'umutekano, tukuzana n'iterambere ku baturage. Abaturage baratwishimiye, abaturage amashuri, abana bajya kwiga mu mashuri, ibitaro birakora, ibintu byose, abacuruzi baracuruza. Twagaruye ikintu mbese kitwa na leta, natwe turi leta ahangaha aho turi. Niyo mpamvu rero tugomba gufatanya na kiriya gice cya Kinshasa kugira ngo tugarure leta ku butaka bwa Kongo yose. Ni ibintu tuzakora hamwe. Twigeze kubabwira ko ubu ngubu ntacyo dusaba leta ya Kinshasa, ntacyo icyo twita ngo revendication ngo tuzagenda tubasaba, ntacyo. Ahubwo turavuga ko byose twicaye noneho muri Doha kugira ngo bitushakire igisubizo kirambye. Kandi yego, Sida Kivu ingabo z'abarundi zikomeje kumeneka ku mirongo y'urugamba. Uyu munsi bateye mu gice gituwe n'abanyamurenge n'amasisi, naho imirwano irarimbanyije. Koko igisirikare cya RC kiri muri CCRF kirakuruwaza amaboko? Urumva twebwe twubahiriza ibyo twemeje. Imvugo yacu niyo ngiro. Niba tuvuze ngo duhagaritse kurwana, kuko turabikora, turahagarika. Ariko badutera, badushotora, uburenganzira bwacu bwo kwirwanaho no kurwana ku baturage. Twahagurukiye kurinda, kurengera, tukababohora. Abo twabohoye bari mu duce turimo, abo tugomba kubarwanaho haji. Aba bacancuro bari kuza b'Abanyekolombiya bo biti ntabwo baruta Abarumaniya n'Abafaransa barahangaha ngo babonye dushorera hariya ku mupaka. Ntabwo babaruta, ntabwo babarusha tekinoloji, ntabwo babarusha intwaro musiga mubona intwaro abana bacu bafite. Zose muri mwana wa hano afite sniper, intwaro ya sniper. Urumva twazatse bariya rero bacancuro izo ntwaro bose bagiraga, ariko twarazibata. Twabonye muri kino gihe muri CCRF hari ukuntu leta ya Kinshasa ijya bagabaho ibitero bakabyita Bazarendo. Ese nibongera muri iki gihe mugiye kwinjira mu gihe cya CCRF cy'agahenge karambye k'igihe kirekire, nimwongera kugabwa ibitero na Wazarendo nabwo muzataka mu birindiro kuko bahita bajya mu bice byo n'ubundi izo ngabo zirimo? Wazalendo, FDLR, abo bacancuro mwavugaga, force z'i Burundi, ingabo za leta y'u Burundi, abasadeke barahangaha bose bakorana na guverinoma kandi birazwi muri Doha. Twarabihamije.